Ka Sorkar jelah ke sini kong joko tayau kalapane ke jingiatreilang jongki Hospital Shimet Shimet kum ke jing pen kre ha ke jing kun persha ya ke jing sapriang ke jing pang COVID-19 ha ke jelah khniang baka Sorkar kan la ban pendan kam bet thik ya ki Hospital Sorkar kum ki jaka sumar ya ki bayo pang ya uniu khniang ban lat na ke jing yebet syaki wei pat ki nongpang. Kani kejing kerpat jong Sorkar kelami no menteri ketenar kakot kakya uba AL-hek ha kejing elang bagi bor penya jong ki hospital boper kejela. Ha kani kejing elang nak kelang ki hospital jong ki Shimet kilo kular bat ai kejing treilang bat ke Sorkar bat kilo menjuru kejing terwa jong ke Sorkar bat pen kendria ki nongpang na Shillong Civil Hospital bat Tura Civil Hospital syaki hospital jong ki Shimet. Nada jabadan ki nongpang COVID-19 ki buan banca sumar ha kini ki hospital. Habai keran bekilat patai kubor hadin ke jingelang uba AL-hek ula pentip bagi Sorkar keladap itu ke Shillong Civil Hospital bat ke Tura Civil Hospital kum kijaka bat ajing sumar ya ke bapang COVID-19 bat ong bagi jela kadang don bok palat bahaduk menta om pat don setia ki beriu nak jela ki balayo yau ni ukunyang jingpang ula ong baladadon ki nongpang COVID-19 ha ke jela kini ki nongpang on sakit bed Shillong Civil Hospital kebadan saus pak jing tia bat Tura Civil Hospital. Bad iki nongpang pat kiblatia akini ke hospital on sepin kenria ano syaki hospital jong ki Shimet. Bad iki jing sumar kini ki nongpang on sabai tengka dak Sorkar leng ba ke skim Mega Health Insurance Scheme kentup iki nong bala nak kiwei pat kejela kidang sakut hakane kejela. Habakeliu menteri ula pentip bahadu menta katenat kakot kakya kalapha nyo popratli ki nong muna ni ki sampel bantas ha North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences Negrims. Nreila syam ba kim pat yo yunuk nyang jingpang. Menteri pentip bagi Sorkar keladap ru banbo eka Corona Care Center bat ka Corona Quarantine Center hakaba eka Corona Care Center labu haka Cancer Wing jong ke Shillong Civil Hospital ka badan sau hojing thia. Uli tu bahagi ni kijaka badan kijaka sumar ki nongpang bat ki Corona Care Center on pendat ru di korengdur CCTV. Dia kini kinu ki patients kebut man mentah ngimpala badong menpa ki patients syaki Sisen bagi la declare ka kamu ladang padan positive case. If just don't have any single positive case, we will not send the patient from civil hospital or Tura hospital to the private hospital. The moment we receive a single case which is hospitalized or taken care for civil hospital, then only will shift all the patients from civil hospital to the private hospital, to the different private hospitals in Shillong. So all the expenditure which will be cost during the treatment for all the patients, general patients, will be borne by the state government under the MHIS, which is under the cap of the cost, the rate of the MHIS. Kebut hapo ka jing mang kecing pelut hapo ka MHIS dan manu menurut kata gemut hadin mentaer menta no benda kata hadu menta hi ka Meghalaya ka jongi we are still free from any positive cases. We don't have a single cases which is detected as a positive coronavirus. Jadi nanti kedau ngimpat om berdadu mentan dan ulah syai on sedang men-shift no yaki patient segi private hospital kam long gupta. Kade hadin pada ke situation if the situation arise if we have a single cases which is admitted in Shillong Civil Hospital then only we will refer all the patients from Shillong Civil Hospital to the private run hospitals. Kita kade kejing shim negara menengsi. Nakaliang ketenat kakot kakya kelap pentip bahaduk mentah ki bor Sorkar keladap ban kemi ibnia ya kakot kakya jong palat arpsa hajar ngut ki beriau barang wan pai sya kejela nagi jaka boper kentup nikri besyak ta agajing pang COVID-19. Kapentip bagi don ru kendai pusau ngut ki beriau ki bala pa ban chongkhop hagi jaka belabuk dek Sorkar arpu prasni. Bat ki don pat hajar arspa kat prangut ki beriau ki hab ban chongkhop alayeng haga basya jar sauspa nyok puingut ki degi bala pendap ya gajing pen kerpang yala dia kat sausni halayeng. Kat kum kejing itu ketenat haduk menta kiladon lai spa lai pukundai ngut kinong ajing sumar ki bladep yo jing kai pentebet sispa nyop hongut ki lab technician nriu spa so punyongut ki staff nurse syajar sau spa kat lai ngut ki ANM sau hajar lai sau ngut ki AWW san hajar
nyau spa kendai pu arngot kinong teri asha bat lai spa ar pu arngot ki bujidan lang bat kinong teri asha ar spa khat arngot ki banda ke civil defense bat home guards shi spa kendai sangot ki mid level healthcare provider bat lai hajar shi spa dok rangot kinong hikai school naga benta ke MHIS manu bomde em title chuo menta ki migrant level ki bala don hangne hapo ka state ke jungi ki bakhamla mali final chala ke jungi state to shubo benda ki kempang ina bla ban ong bangin deny naga benta ban ai ki jing sumari ki ina hapkit iki ban ai jing sumar wat iki neru yang menta sipor ngin le hi kun le langgum jo kumbale yaki MHIS patient jungi state Meghalaya omdai dangata bonde ki we de student ru kibuan pulih hapo Shillong kibuan napo north east ne Shabar juga north east subo menuru kibuan ne Shabar kibuan don bait hapo station manda kibamla ban mi nomor bukan don kena lockdown kimbala ban mi napo Meghalaya Shabar tela don kanu kiba sipak batang kibom dei kiba dan hok benyo ai kata services napo MHIS ru yang makiru on treatlang kogi MHIS patients